Pars Media taqdim etadi. Bugungi kunda bizning jamiyat texnik ko'tarilishning yangi o'rlarini oyoqqa qo'ydi. CD, video CD, DVD kabi ma'lumot saqlash jihozlari bilan hozir keng qatlam qo'llanuvchilar foydalanadi. Asrlar chegida Bars Records firmasi shunday jihozlarni yetishtiruv bo'yicha respublikamizda birinchilikka chiqdi. Tatar ham boshqa ijrochilarning albomlarini audio, video kasseta, kompakt diskda yetishtiruvda bizga tenglar yo'q. Zamoncha texnologiyalar bo'yicha bugungi kunning har turli ehtiyojlarini qanoatlantirlik apparaturada ishlaydi. Ularni qo'llanib, bizning firma sizga o'zingizning muzikal san'atlaringizni turmushga oshirishga yordam etadi. Firmaning tovush yozdiruv studiyasi ijrolarga muzikal aranjirovka yasadi. Prodyuser o'zaga sizning ijodingizni xalqqa yetkazadi. Bars Records ijodkorlari uchun har vaqt yuz bilan baravar. Bugungi kunda firmaning Qozonda 5 kibiti bor. Onda biz yetishtirgan eng yaxshi ham yangi produksiyani sotib olishingiz mumkin. Dekabristlar o'ramida o'rnashgan Bars Records kibitida ko'plab sotuv bo'lib ishlaydi. Barliq distributorlarni bizning bilan xizmatdashlikka chaqiramiz. Bars Records eshiklari sizning uchun har vaqt ochiq. Студия «Мастер» представляет. Sana diyenler burundan uğraşını isteler desinler eyler jırlamışını kul köşünü jırlamışan işik tüdüm künlede mınar şanlı uğraşın şu kaplarında uslar jarımını tanılay jırlamışan işik tüdüm künlede mınar şanlı Şınşı kaplarında Ruslar jarımını tanılır Ömürler birle bitul Yaşını bulup yaşlarga Eytir süzlerim bulğanğa Çıgan doğun sahnega Jırlamışam işik tüzini Künülde mınar şığılı Şınçı kaplarında Ruslar jarımını tanılay
üçüncü tapkır indi Ruslar jırımını tınılır Sağışlarını taratırga Gilemin sizge bugün Tuttursan yürek jırlar Tuğan jireminin kügen Jırlamışan işik tüzün Küngülde mıgdar şınılый Unışınçı tapkırında Ruslar jırımını tınılый Jırlamışan işik tüzün Küngülde mıgdar şınılый Unışınçı tapkırında Ruslar jırımını tınılый Jırlamışan işik tüzünü Küngülde mıgdar şınılый Unışınçı tapkırında Ruslar jırımını tınılый Jırlamışan işik tüzün Küngülde mıgdar şınılый Unışınçı tapkırında Ruslar jırımını tınılый Unışınçı tapkırında Ruslar jırımını tınılый Yıldızlarının yıldızı, sandıgaçlarının sandıgaşı, Tatarstan'ın halık artisti Salavat. Hayırlı kiş kadirli kazanlılar, kazanımız konakları, iseni mingine jinalışı bittiniz mi barığızda? Mene bugün Salavat Tuğan'ın 13. sezonu 13. Avgust'ta başlandı, 13 konsert. Mene şu 13 sonu bilen beylengen miken indi müğünçe bizi çakırgana juğu yanın. Bigrekte minali bulturga mel kilgen, munça taşın çakırdı bu yıl Salavat ayı. Süngü vakitta degil gonkudan qaytıp kirip bulmay tuzan diye. Azirek juğundırıp gittiniz hele deydi. Mene juğundırırga, şabındırırga sviji sibirkiler, pinnikler alıp geldik. Allah'a şükür kilip zettik. Selam Salavat Tuğan. Nik çakırganı isen mi? Ne, indeşmeyin, söyleşmeyin işte. Nerse buldu? Mene cemaat, mene gördünüz mü? Mene 13 yıl boyu şaynadaki Salavat sahnede köp söyley, az jırlay deyip. Mene miskinlik nihalga getirdiniz, bir söz söyleşmeyi. Gördünüz mü? Mene jurnalistler yazdı, mene gecit sayın. Salavat köp söyley, türlü mezekler söyley, kübürek jırlasın. Mene bir söz söyley. Allah, insanlar şimdi hatyabı. Ey Allah, gül söyleşmeysin mene bugün? Nerse jırlıysan mısın kız? Ha? Cemaat bir söz söyleşmeyeyim değil mi? 13 saat boyu jırlayayım değil. Gördün mü? 13 saat jırlayacak Salavatımız. Öne. Hemanın aldığı jırı da söyleşmegen sandıgaç. Tağı yalgıştı. Sayramagan sandıgaç. Kunar talın yalğır Saylağanına sandıgaş Bilgine de sayramışam Iştı gitti tanı tuğaş Sayramağan sandıgaşlar Kunsani kunmasani Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasani Gel ömürlerim bulsanı bulmasanı Tan ışıklarında koyunup Parla güller kalkıgaş Elle yalnızlıktan başı Işkan iken sanı dugaş Faytır jirlerin bulmagaş Uçsanı üşümasan ney Yatlardan kolgan yarlarını kır
Atlardan olğan yarlarını Kışsan kışmazsan Bilmezke gitken yarını Üzülüpler sağınıgaş Sayrav tügül yerçisinde İlmiler şu sanıdıgaş Yalnız başına uyanma Kırsanı kırmasan ey Yaratmagan yarlar bilen Dursanı durmasan ey Yaratmagan yarlar bilen Dursanı durmasan ey Sayramagan sandugaşlar Unsani kunmasan Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasan Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasan Sinsiz ütken ömürlerim Bulsani bulmasan Bir konsat Baktım yar min sine Bir konsat Söyleştik tanıştık Bir konsat Söyleştik yaraştık Bir konsat Tavıştık Yaşavler jırsıman Şatlıklar nursuman Biz gökte uçkan kuş tügülme Jingellek Lekinlik Jingellek Ne yıkırdı kanatın Güngelenin Jingellek Lekinlik Jingellek Ne yıkırdı kanatın Güngelenin Demlik Tormuşu da dergelik İpteşlik Yoldaşlık nik yandı Sin umra min suğa Sin utka min suğa Nik yarın Kinetten taşlandı Hay yavur, hey yavur, hey yavur yürekke Meni bıçak tütlerin padala İyi bulgasın bizge, behebet bizge Ya Rabbim kaygıdan orala
Yarabbim kaygıdan arala. Üzümde ve baldan yürüdüm. Aramışa bir de vardıma. Yıllar büyüyen sayın yüküm. Bağla şapka kuvül tardılar. Bekke saklar şaklar Gilmez beni Şübrek beylep dayağı başına. Aşkasıva kalgan unak gibi Babalanıp ömür aşına. Bekke saklar şaklar Gilmez beni Şübrek beylep dayak başına. Başkasıva kalgan unak gibi Babalanıp ömür aşına. Neslimin üzülmegen jedi Bina kalgan kalır minnenede. Üske düşe degereşip taşlar Güdür dağların emirgenide. Betke saklar şaklar Girmez beni Şübrek beylep dayak başına. Aşkasıva kalgan unak gibi Havalanıp ömür aşığa. Betke saklar şaklar Girmez beni Şübrek beylep dayak başına. Aşkasıva kalgan unak gibi Babalanıp ömür aşığa.
azmışıma kulaşacağım Ömür dağlarına minip jilgeş Halkım bilir kadir beyesi Aşkasına balgan unak gibi Babalanıp ömür aşığa Aşkasına balgan unak gibi Babalanıp ömür aşığa Babalanıp ömür aşığa Rahmet sizge. Bu bizning ne? Zemляшка. Parijdan qaytdim de. Parij. Через Мамадыш. Bizga rahmat. Sıla dikirek Tuğan yakta qaytığına dikisirek Jırlargına yazabız şu soğımız Erkeylerge tuğan yakta dağımız Jırlargına yazabız şu soğımız Yapka tabını Taşma turlık taş yuvardan yalı taş Şirem yolunu bir körürge zarı kaş Qaytmay kalıp bulameni Şevkişi alırga Qaytmay kalıp bulameni oğulga Üryanadan yer şevkişi alırga Bulgan inde yalan sabıyalar İnde bizge ürkenler deyip barıyalar İlk şulayga bir duyganşı sıv kerek Yürümeli yalan oyap yürürük İlk şulayga bir duyganşı sıv kerek Yürümeli yalan oyap yürürük
Jırlar gına yazabız şu soğunu Enikeylerge tuğan yakka tabını Enikeylerge tuğan yakka tabını Enikeylerge tuğan yakka tabını Kilala bunda kilala. Muhammed Ali. Mana siz iktibar etkansan indi niger jürem ekan sahnada bugun konsertda deyman. Niger kelgani yo'q ey bitali. Salavatning Afrikadan, Gondurasdan kelgan Trayrotnoy brati Muhammed Ali ibn Abdul Marat. Oh, şağammı salavatqa gel özündeymi? Şol kadar uşatqan sağınıp kelgan abisin Gondurasdan dey, шығышы bilan Suwaydan. Vat, malaziz, rahmat. Al Afrikadan kelganlari yo'q ey, mana sağınıp kelgan. Buril, munda burilasi. Mana bit tomoshachi munda. Mana malaziz. No nishik Qozon? Ushadimi Qozon nishik? Obiying nishik? Salavat. Salavat. Mana kim bilgan salavatning tug'ani bor ekan Afrikada. Salalat desingmi? Salavat. Salavat ala aytirga aylanib bitirmagan. Bulay Qozon nishiksin Qozon? Qozon nishik Qozon? Qozon. Yes. Yezin, yes Qozon da. Qozon. Aha. Shaymiyev. Oybat. Oh, Santel. Santel. Shuning bilan sholtiratasan Afrikaga, emi? Yes. Santel aybat. Krisha. Tubamini? No. Narsa? Kar. Mashinada aylana. Ay, mana 30 taga aylana endi o. Salavat Krisha. Salavat Krisha aylana. Malazi, sinda salavat Krisha, emi? Malazi, rahmat. Mana bit Muhammad Ali. Mana jamoat imam Totarning niyigina yo'q. Afrika Totarida bor ekan akazoyitsa. Endi biz biladik Qrim Totari bor, Sibir Totari bor, Mishar Totari bor, Krashin Totari bor. Nima? Qo'yman ko'p millatlar Totar. Xalera. Xalera, no, xalera. Bitti. Ana jurigini aytdilar xalera bor deb. Ay, mana o'zimizning millat kishilari qo'ydag'ina yo'q, Allohga shukr. Mana ko'ngilga rahat jon kesaklarim. Endi mana shusha ko'p millatli dunyoda mana konsert qarorga kelgansiz bit endi kunlardan o'tib ketdi sizdan so'ng konsert qabitni ko'proq xotin qizlar ishlaydi bit endi. Xotina kelgach erida yarib kelay endi ana. No bir o'zing xotinni ishik chiqarib jibarasan konsertga. Keri qaytmasa, ha? Allah saqlasin xotinsiz qolsang bu kunnimi? Ochdan o'lasan deydi. Allah saqlasin ay. Shunga ko'ra endi erida yarib kelar. No er kishi endi miskin endi yarar. Baydu barib qaytim endi dey tarafista birar krushka sirasharim balki deyindimi? Ay, anda konsert qayg'isi tugul endi ko'p. No, baribir endi jamoat kelgansiz ekan, rahmat. Endi xotinlaringiz bilan parlashib keri qaytirga yazsin. Mana erlar uchun maxsus kuchtanash hozir. No endi kelgach bir shibar qizni sahnadan ko'rsang, jonga rahat bo'ladi endi. No endi necha yillar yashagan bir xotin to'ydiradi. Yashirib botirin tugul shlaydi. Ay, erta tursang shul xotin, yemak kech yotsang shul xotin xavantiga yezinchi yirgan. Ay, xaman shul jirtiq xalat bitindistinda. Nima yo'l bitindimi? Mana bunda sahnadan bir shivar qizni ko'rgach, endi hozir uyga qaytgach, shul xotinni quchoqlaganda shul qizni ko'z oldiga keltirib quchoqlaysan bitindi. Ham bu quchoqlov hali 1 yilga yetarga mumkin. Kelasi yilga Salavatning konsertlari bo'lgancha. Mana qadrli erlar, sizning uchun zo'r kuchtanash. Hozir endi Boshqirdistondan kelgan Totar qizi, go'zallarning go'zali Farida Temirbayeva olqishlab qarshilamiz. Selam yollayın, selam yollayın, şırdı ben.
Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Безнең үзебезнең бик үзгәрешләр күп булмаса да, әминә җырларыбыз сезгә бүген өр-яңгылар яңгырар. Минем тормыш иптәшем Роберт Тимирбаев иҗат иткән җырларны сезгә чын күңелемнән җиткерәм һәм аның элеккерәк язган җырларыннан "Кайт, сөеклем". Götürülüp sarı yaprak İzlerine güne yavaş Sağnularını basar üşün Dabayım minden davar Senin bilen uzhan günler Nindey rahat nindey yemli Şu bәхетле минутларым Булалмады нигә мәңге Şu бәхетле минутларым Булалмады нигә мәңге Ташлап киттең ялгыз иттең Үпкәләреңе юкка гына Сөю тулы күзләреңнән Яшьләр тама сукмагына Сөю тулы күзләреңнән Яшьләр тама сукмагына Şaklar yanağına Hisler tora yanarga Üzgüneme üzegimle Faytsı gittim yanlarıma Üzgüneme üzegimle Faytsı gittim yanlarıma Götürülüp sarı yaprak İzlerine güle yavaş Sağnularını basar düşün Dabayım dey davar Sağnularını basar düşün Dabayım dey davar Dabayım minden davar Үземнең шигърима иҗат ителгән җыр "Җиләк пешкәндә". Яшел хәттәкләрен чәчәк булыннар Сандугачлар җырчылардай сылтаның җырлар Җиләкләр пешкән икән нәрсә пешкән икән тәгәрәкләр җыясын ашап
Фәрида Тимирбаева эстрададағы ең бәхетлі жыршыбыз, чөнки һәр көнне құшағында композитор Роберт Тимирбаевны құшақлап жүклый. Менә бит, менә инде матур парлар безгә Башкортстаннан қонаққа килгәннәр. Салаватны мактык, менә сөйләшми һаман тәнәфес туа инде үзе бәлки Усадский, Тимирхан салып карарга дигән исәптә бар инде коллективта. Менә бит үзгәрә бит дөнҗәе. Менә күбрәк сөйләп ташлар, күп сөйли Салават дип. Менә ул Салаватны мактамыйчы мөмкин түгел, чөнки ул Шаллыда бик күп яшь талантлар үстерүгә төрле конкурсларда спонсор булып шуларны оештырып җөрде. Казанда бик күп яшь талантларны сәхнәгә чыгарды. Һаман да шушы эш белән шөгыльләнә. Менә хәзер мөгаллим булып китергә дә җыри Мәдәният академиясендә. Менә хәзер сезнең каршыгызга гүзәл бер яшь кызны тәкъдим итә. Бу кызның тарихы бик ерактан әйләнеп килә Казанга. Аның әнисе Лениногорский районында туган, әтисе Марий Эл Республикасының Бәрәңге районында туган. Шуннан булар Ташкентка китәләр. Ташкентта Мәликә исемле кыз туа. Һәм дә инде булар Өфөгә кайталар, һәм шушы яшь кечкенә генә Мәликәбез инде Өфөдә бик күп конкурсларда лауреатлар булып, Урал моңнары конкурсында лауреат була, аннан телевидениедә видеоклиплар төшереп, менә шушы матур гына үсеп килә торган кыз баланы Салават быел Казанга китереп җиткерде. Ул инде менә 15 кенә яшьтә, ул кечкенә генә матур гына гүзәл кыз, инде ул Мәдәният академиясенә укырга керде, вокаль бүлеккә, һәм Венера ханым Ганиеваның укытучысы булачак. Хәзер менә шушы инҗи бер түгін, киләчәгебездә бәлки гүзәл бер җырчы булып үсеп китәр. Менә Салават Казанга үзенең туган ягына китергән татар кызын алкышлап каршылыйк. Мәликә. Yazlar kildi, uz kaderin belep, süyü bulup girdi ko'ngilga. Yaproqlarga tuğan biri bulup, bag'rima kirib tugela. Yaproqlarga tuğan biri bulup, bag'rima kirib tugela. Denisin yazlar, siyularım yine, gözlerge şeddev ettiler. Kuşlar sürelder mi onu, koysu yok olup gittiler. Kuşlar sürelder mi onu, koysu yok olup gittiler. Sen yaralar salma, kerak tugel, yüreğimden benim qoğuma. Inde yazlar, soğudım deyip, qoyunlarga kelip sarılma. Qoyunlarga kelip sarılma. Yaproqlarga sarılma, sağış yengen, quşlar ketib tuğan yog'imdan. Quşlar bilan
Vüsal şaklarında Gerekmegen sözler ekeniga Yingile diye Bilersingni elle Yaşlı gözlerini kurganida Ukkaleme kişi suygan kibik Suyadilmevime homanida Yüreğimde Babat baklarına Yuvalkanday bulan tabanda Keleme derli bulmaganda Gidip varsam sine kaldırır Faytırsın ama deyip eykenlerin Yüreğimde tıra yandırır Ukkaleme kişi suygan kibik Süyenilmevime homanida Yüreğimde babat baklarından Yuvalkanday bulan tabanda Ukkaleme kişi suygan kibik Süyenilmevime homanida Yüreğimde babat baklarından Yuvalkanday bulan tabanda Ukkaleme kişi suygan kibik Süyenilmevime homanida Yüreğimde babat baklarından Yuvalkanday bulan tabanda Keleme devgi kurgan kebe Bir kulağına diseni tabaşın Sinden fitet eni ölgürmenin Dağın sina paytıp barışın Ukkaleme kişi suygan kibik Süyenilmevime homanida Yüreğimde babat baklarından Yuvalkanday bulan tabanda Yüreğimde babat baklarından Yuvalkanday bulan tabanda Yuvalkanday bulan Детский сад номер 4. Рахмат. Мына.
Salı bişimeten ilişilerge ile geçi unarsın yine de sügenine yatıları olğun diye sen jılarsın yine de sügenine yatıları olğun diye sen jılarsın yine de. O gidilenin parakodu barışı bara oğımda berikeyin sarıga yarısı kuvvete derini sağınma Dağırkeyin sarıga yarısı kıvı kaderini sağınma Dünyada maturlardan ikenirse var diler. Mene şunu birisi nerse dep uylaysan sen, Alfred dostum. Ey senin kızları var indi, şu kızlar tügül indi. Yalgıştan seni keziyorlar. Seni ey sen elen bilse Robert bilendi. Bu mujik kişi Menin hatır indi. Allah sendegine hatın, ütiresiz indi hatır deydi. Nöbetine şu an şimdi Özbek bilsen sen bilirsin. Mene dünyada en matur evlerin birisi nerse. Allah hazır kursettin seni bir gerek. Uçaklı bulamını. Arbuz. Arbuz deyken. Yok. Mene şu ebiden sorsan ebid toş neydi? Min de şulay deyip ulayım. Bulay o jigitler. Dünyada maturlardan ikenirse var diler. Birisi onun yaşeleke gönür, birisi sügene yar diler. Bir sevanın yaşeleke dönür, beresi sügün yar Olmasan da bu dünyada mümkünmez demek evet. Bilmirgenler var mı iken yine de yüzelip suyum. Uynamadım sen uynama, dedim de şunu şağım. Jaralı mağlı sandığa Havalan iken barın uynamadım ben
iken itken yağına qarayım. Bik sağınam tüze almayım, erini bişimden yalın. Uynama duldan uynama, benim de şundu şalım. Şaralamamlı sandığı aşılar, tabalam iken barın. Uynama duldan uynama, benim de şundu şalım. Şaralamamlı sandığı aşılar, tabalam iken barın. Berseler hiç yolunda İsenliğine beleyim. Hislerimi bundan artık nişiksin eytip biriyim. Uynama duldan uynama, benim de şundur şalım. Jarlımlı sandı başlar, tabalar iken barın. Uynama duldan uynama, benim de şundu şalım. Jarlımlı sandı başlar, tabalar iken yarın. Jarlımlı sandı başlar. Babalar iken barın. Bizning ömür kısa, o'tkaç qaytmay u qavat. Alisin tugil bit irken qavatlanmaslik yarat. Bugün yarat meni, hozir yarat meni. İxlas ko'ngillaring bilan gil yarat meni. Bugün yarat meni, hozir yarat meni. İxlas ko'ngillaring bilan gil yarat meni. Merhabetmesin, seni birmin akbanat. Nazlı sözlerini eytini küskeylerime korat. Bugün yarat beni, hazır yarat beni. İxlas ko'ngillaring bilan gil yarat beni. Bugün yarat beni, hazır yarat beni. İxlas ko'ngillaring bilan gil yarat beni. minutlarını Ünleme jeyip bardım Jiydigen yıldızlar gerek ayrılmıştı canım Bugün yarat beni Hazır yarat beni İhlas künellerini bilen Gül yarat beni Bugün yarat beni
hazır yarat meni İhlas köngüllerin bilen gel yarat meni Bugün yarat meni hazır yarat meni İhlas köngüllerin bilen gel yarat meni Bugün yarat meni hazır yarat meni İhlas köngüllerin bilen gel yarat meni İhlas köngüllerin bilen gel yarat meni Mine kadirli tuganlar, konsertning eng go'zal mezgili kelib jetdi. Hozir endi mana bu fitqa chiqib, kishi xotinlari tekshirib emi, kishirlarin qarab, artistlarni shayni turgan mezgilga kelib jetamiz. Ol bitandan so'ng konsertga kelganda endi motor kulmak kiyib kelabetni ko'p xotin qizlar betani kimga da bo'lsa ko'rsatib, maqtanmasang oning bitinda yuragi bo'sh qayta. Shunga ko'ra tanaffus bilan oning shunda kerak, hali kulmak ko'rsatir ishunda. Ondan so'ng endi menda yashirin batırın tugiraymi? Qoy birovlar betinde o'z xotini bilan da kelmagan. Shulay bet. Bunani da ko'rsatarga kerak. Do'stlarga ko'rdingmi men kim bilan keldim deb. Aysa shivar tutashda ko'rdingmi men nindi shivar jigit bilan keldim deb. Mana shunga ko'ra tanaffus kerak. Mana Muhammad Ali Salovat obaying senga tanaffusni e'lon etarga yuratdimi Tatarcha? Salavat. Salavat deymi? Ha, malades. Tanaffus degan so'zni anglaysizmi? Tanaffus mana, mana solib oshab kira turgani. Nechik tatarcha shuni. 13 minut teneffüs. Ansa kerak tug'ili endi. Orttirib biroq yuratib jibargan. Papugay endi shulay yuratgan u. Jamoat 13 minutga tanaffus. Yüzler alsulanıp gitken işik motorlanganlar qarali. Mana bet, mana tanaffusning foydasimi? Vat, mana shunga ko'ra konsertda tanaffus eng hikmatli bir, eng kerakli bir tanaffus. Mana Salavatda tanaffusda Azrak Usatskiy Temirxonni qopqan Yamalaygal siylasha hozir. Ayetlar shildilikka Salavat kiri qaytdi. Ikkinchi bo'likda jirlab turmayim, gil siylimgina deyim hozir. Ne yarar? Silasa nima silasa da motor salavat degan so'z hozir bitindi bizning ko'ngillarga, quloqlarga shul qadar singdi. Hozir radio ochsang salavat shulay bit. Radiolar indigina yo'q. Quray, Dolqin, Bulg'ar FM, Tatariston teleradiosi, hozir mana Tatar radiosi degan yangi kanal ochila FM-da. Shulay ayttirib ol ko'ngil shollida mana qoyag'ina tinglasang da, majlisga borsang da salavat. Shunga ko'ra salavat degan ismni qichqirib tushlarinda o'yanalar deydi Tatar qizlari. Mana shu popularnost degan ayber u bit hikmat. Hozir majlisga borsangda salavat bo'lib jirlovchi yigitlar bek ko'p. Yoshgina malaylar da sahnaga chiqib salavat bo'lib jirlaylar. Parodiya yozsalar salavatda. Shunga ko'ra ol yaratgan yigitimiz. Salavat turida ko'p so'zlarda, yeri tomoshachilarda shulay bit. Eshitasiz siz ana bir-biringizdan so'raysiz, shulay bo'lganmi ekan-mi? Salavat shulay ekanmi? Bular shulaydir, bo'lmasqa-yu. Mana shunga ko'ra Salavat endi ol hozir butun dunyoga taralgan. Mana birati kelib turishdi Afrikadan nima, hali buncha yo'q. Ol birat degandan Afrikada da bir salavat jiraydi. Mana salavat ismi bilan jirlab jiray. Butun qabilalarda borib jirlay ekan tege. Butun qabilalarda tegenda endi turli jemishlar, o'shatalar, ananaslar, bananlarga o'xshab, kivilarga o'xshab jiraydi tege. Şul kadar təmli rizqlar, təmli jemishlar, vitamin jeyib jiray. Endi salavat hozir shin salavat da qiziqqan shu shayberga Afrikaga borib jemishlarga o'xshab jirayim dey. Mana qadrli tuganlar, shu Afrika salavati yangagina bizning aeroportga kelib tushdi samolyot bilanmi? Hozir mana bunda keldilar Mercedes mashinasi bilan. Qarshilag'iz Afrikadan kelgan salavat. Ne güzel oyuna kadar var. Öyle mi?
yanıtkan şaptada Sandaşlı bağları sayrayalım eşitlikte Baraklaşın, parlılaşın Kırşanlı bildi şirkete Kırşanlı bildi şirkete Sandaşlar fakada Onetleri takada Berkeyim unutmam Seni unutkan şarkıda Berkeyim unutmam Seni unutkan şarkıda Sandılaş balası bulsam Kukka ışar inemin Senin seversin ne dersen Kukkan ular edemin Kukkan ular edemin Sandılaşla fakada Onetları taktada Berkeyim men unutmam Seni unutkan şapkada Sandılaşla fakada Onetları taktada Berkeyim men unutmam Seni unutkan şapkada Berkeyim men unutmam Seni unutkan şapkada Berkeyim men unutmam Seni unutkan şapkada Allah. Kuzgi bo'lmasa, kishi o'zining yemsizligini chek bilar edi ekan. Yarar, mana men seni tekinda tinglab turdim. Hozir sen meni tingla. Allah, oy dardli. Ebray. Üstelde yalğışın ayak Şeyi sığını bitken Yalğış şeyinin de demi yok Eşmeden sinisiz ilken Gönderim şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalğızın üstel yanında Sığınğa şeyler işin Gönderim şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalğızın üstel yanında Sığınğa şeyler işin Kaynar şey salıp bu yanda Oturam seni kütüp Çayın sıvına bitinde Kaya yuvarladın gidip Gönderim şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalğızın üstel yanında Sığınğa şeyler işin Gönderim şulay uzar mı gel Seni güne kütüp Yalğızın üstel yanında Sığınğa şeyler işin Elimde varsa da var, niye
üstel yanında sığıngan şeyler şer. Gönderim sulay uzar mı gir sinegine kötü. Yalnızım üstel yanında sığıngan şeyler şer. Yalnızım üstel yanında sığıngan şeyler şer. Gir sinegine kötü. Vallahi metem. Kişide bala şakub. Yüzü rahmet. Bu konsertin ismi Yaşligim 40'ta deb atala. Neşin şoy deb atadık. Aferti Geçimbetov'ның ijara şu bu ijraga bu konsertin ismine sebepçil. Her kişinin öz yaşlığı bola, öz yaşında öz yaşlığı bola deb aytganda. Kim üçündür 50'de yaşlık, kim üçündür 40'ta, kim üçündür 80'de, kim üçündür 100'de. Barıгыза şunu tiler edim. Kimning 40 bulmagan 40 bulsan, kimning 50'si bulmagan 50 bulsan, kimning 60 bulmagan 60 yıl bulsa, 70 yıl, 80, 90, 100 yaşınız olsun, mena ne жалко. Rahatlanıp yaşayınız. Şuna göre Alfred Necer'in bu programaga ijralagan eng mato ijralagan birisi deb hisoblayman, eng mag'lar ijralagan birisidir. Mars Hafizov Şeyh Alfred Geçimbetov'ki kuyi so'nglamagan hali yonar chaqlar. Sığılamagan eli yanar şakalar. Yüreklerde yazılır mınarı. Dertler bireyken kırıkta da ben pabınıgan suyum jırları. İşe taptır kanlar başı ağladır. Kanlarımda kırık gemide kalgan yıllarını da birge öttik. Siye ötü yansın küngülde. Karık diye küngül sarışlanıma. Karık şakıdan üter yurtüge. 50 senede 60-78'den 97 yaşta da yanar bu küngül. 50'sini de 60-78'den 97 yaşta da yanar bu küngül. Bulganıga
Şalayısı tanlar olda eli Seni kıyaşın bulsan ku gemide Karın diye ümür sağışlanama Karık şakırın üter yutugen İlle senede almış gitmiş siksen 97 yaşta da yanar bölküne İlle senede almış gitmiş siksen 97 yaşta da yanar bölküne Karık diye kümür sağışlanama Karık şakırın üter yutuge İlle senede almış gitmiş siksen 97 yaşta da yanar bölküme İlle senede altmış gitmiş siksen 97 yaşta da yanar bölküme Kirme. Bir zor rahmat. Git hele. Ay, rahmet olsun. Ay, yok sonra da. Başan? Ha. Oldu, sonra kırılsın. Пожалуйста. Ох, все, расчет. Ne, Vatay Kızıl Külmek'le. Kısaatı, isen misiniz? Ben bugün isenleşmen durur musunuz sizin bilen? Kızıl Külmek'le opa, ne, koyar o? İstine boyunda yürü bakayım, ne diyeyim? 40 yaşta belki barışılmadı. 40 yaşta salavat degen, malay koydum di. Salavat deyip isim koştum sizin hürmetke di. Balay, men ne perişandır beydi? Ha? Sizi şekilde jırlay. İyi. Ayağa kakire. Yok. Tugulma. Olay selfirttik. Kalendarınızı istedik. Обязательно. Самыйды. Малай kabulek. Kalender sana desin. Yere. İkinci kilgende biz ne yap kilem malayım dey. Давай ikinci etap uzun kilem oluşu. Rahmet. Hala qaysidir bir rayonda, Lenagorsk degan rayonda Salavat Fathuddin degan malay bor. Ansa Najmetdinov, ну почти Ettinov bo'lg'ach endi Ettin bo'lg'ach biznikidir endi. Bizlar rahmat. Fikir shu oldim. Mana adam bolasi albatta har bizning bolashog'imiz bor. Bizning de bordi bu bolashaq. Qachondir malay edik, ati bo'ldik. Balki baboyda bo'luruz Alloh tilasa. Bu yerda shoir o'zining yoshligin, G'ali Ahmad Shohi degan shoir o'zining yoshligin tashavvuli ot bilan chog'irtira. Balki durustdirda.
Atlar utlap yürüy Tütü başılıkları Kışavlı Yıraklardan Bala çağım qarıy Şayan kolunlarga Ikşavlı Yıraklardan Bala çağım qarıy Şayan kolunlarga Ikşavlı Kolunlarda Atlar utlap yürüy Kütü başılıkları Işavlı Yıraklardan Mut yeşligim qarıy Kışavsız yeş Toyga ıkşavlı Yıraklardan Mut yeşligim qarıy Kışavsız yeş Toyga ıkşavlı Bolunlardan Atlar utlap yürüy Kütü başılıkları Kışavlı Bugün giden Ütkedime qarıy Kışavlığa Üzem ıkşavlı Bugün giden Ütkedime qarıy Kışavlığa Üzem ıkşavlı Bugün giden Ütkedime qarıy Kışavlığa Üzem ıkşavlı Kışavlığa Üzem ıkşavlı Rahmet. Подожди. Бик матур bir söz бар татарда. Хайыр işi байыса, şabatасын түргәләде. Тұрсын әлі. Адидас. Атидас. Ғамил етмешли. Атидас. Міне Башқұртстан татарлар турында бик көп жаздылар. Бик көп сөйлейлер һәм сөйләячәкләр дә. Әйткәнемчә, татар кайда гына юк. Үзбәкстанда күпләр. Казакстанда күпләр. Менә килгән Иркутскидан, бер апа килгән Париждан. Берничә кеше Казанда бар бүген. Шуларның иң күбесе Башқұртстанда яши. Татарстан читтә яшәүчеләр дип әйтәсем килә. Ләкин беренче тапкыр бу татарлар турында җыр языла. Бу җаваплы эшне үзенә алган кеше, бу зала утыра. Минем якын дустым, аны журналистлар минем алтын дустым дип атадылар һәм ул дөрес тә иң акыллы, иң миңа зур киңәш, иң якын, иң дөрес киңәш бирүче дустым. Безнең театрыбызда ул инде бушка гына әдәби кредиттә булып эшли. Чөнки безгә киңәшләр бик кирәк. Шушы хөрмәтле кеше ул якташым, ул да шул Башкортстан татары. Роберт Миннуллин язган бик матур бер җыр. Роберт абый, алкышларның яртысы сиңа. Зур рәхмәт. Тыңлап карагыз әле.
Тыңлап карагыз. Бик матур җыр клип чыгарга тиеш дип исәпләйм. Белмим, бу җырның гомере күпме булыр, әлбәттә инде ул язучыдан тормый, ул башкаручыдан тора һәм композитордан тора. Бик кирәкле үз вакытында чыккан җырларның берседер дип исәпләйм. Башкортстан татарлары дигән. Башкортстан yazmışlar, Башкортстан vatanları, Mında kıvdı, mında üstü. Башкортстан tatarları, Şaşak atar vatanlar, imin atar altanlar, Buldular barlar bulurlar, Башкортстан tatarları, Башкортстан tatarları. Şaşak atar vatanlar, imin atar altanlar, Buldular barlar bulurlar, Башкортстан'ı tatarlar, Башкортстан'ı tatarları. Şuşa ilde, şuşa jirde, şatlıkları, ahzarları, ne kürse de bunda küredi. Башкортстан'ı tatarları. Şaşak atar altanlar, imin atar altanlar, Buldular barlar bulurlar, Башкортстан'ı tatarlar, Башкортстан'ı tatarları. Şaşak atar vatanlar, imin atar altanlar, Buldular barlar bulurlar, Башкортстан'ı tatarlar, Башкортстан'ı tatarları. Beldi de kim dipkene atalmadı, lakin anın telin berkin bernişikte batalmadı. Hamdünesiz ileler, haniyesi yevitler, Nail Rifkat Aydarlar, Remzil Robert Yıldarlar, Башкортстан'ı tatarları. Hamdünesiz ileler, haniyesi yevitler, Nail Rifkat Aydarlar, Remzil Robert Yıldarlar, Башкортстан'ı tatarları. Şaşak atar vatanlar, imin atar altanlar, Buldular barlar bulurlar, Башкортстан'ı tatarlar, Башкортстан'ı tatarları. Şaşak atar vatanlar, imin atar altanlar, Buldular barlar bulurlar, Башкортстан'ı tatarlar, Башкортстан'ı tatarları. Buldular barlar bulurlar, Башкортстан'ı tatarlar, Башкортстан'ı tatarları. Қадірлі достар, дегенде экранда Салауат Сәфәр деген бір реклама бар. Мен шул фирманың путевкасы белән әле кичә генә ялдан кайттым. Әгәр дә ялышаса, киләсе елга бушка тагын бер путевка биребез диделәр.
Мен хәзер үк әйтеп куям, ял миңа бик ошады. Мен үземнең Роберт Миңнуллинлыгымны онытып, депутатлыгымны, шагыйрьлегемне онытып, рәхәтләнеп беренче тапкыр ял иттем. Хатын белән ялга барып та кеше төсле ял итеп була икән. Мен сезгә теләгем бер, ялга хатыннарыгыз белән йөрегез. Дөресрәге хатыныгыз белән йөрегез. Мен Татарстаннан читтә ял иттем. Бөтен Казанның ыгы-зыгысыннан ял иттем. Газета, журналлардан, радио, телевидениедан ял иттем. Һәм иң мөһиме Салаваттан ял иттем. Шәмси Закиров әйтмешли, менә 15 еллап инде Салават та салават, иртән дә салават, кич тә салават, радионы ачсаң да салават, телевидениене кабызсаң да салават, салават та салават, салават та салават. Югыйсә карап торуга аның бездән бер артык җире дә юк. Әгәр дә аның без ярата торган моңлы тавышы булмаса, шушындай сибәрлеге булмаса, эшчәнлеге булмаса, тырышлыгы булмаса, шушындай әйбәт тамашачылары булмаса, минем кебек әйбәт дуслары булмаса, әгәр дә ул Башкортстанда туып үсмәгән булса, аны күптән карга күтәреп алып киткән булыр иде. Башкортстан татарлары дигән җыр өчен Салават дустым, сиңа зур рәхмәт. Мин аны беренче ишеттем бүген. Әйбәт җыр, кирәкле җыр. Ул шигырь күптән язылган иде инде. Ул озынрак шигырь. Башкортстанда да 1,5 миллионга якын татар яши, безнең кебек үк татарлар. Без бер халык, безне бер ничек тә аерып булмый. Безне беркем дә берничек тә аера алмас. Алар да Татарстандагы татарлар кебек бәхетле булырга тиеш. Алар да үз телләрендә укырга, үз телләрендә сөйләшергә тиеш. Алар да үз җырларын, халык җырларын, салават җырларын җырларга тиеш. Кадерле дуслар, мин шул шигырьне бер өлешен укып китмәкче булам. Башкортстан язмышлары, Башкортстан ватаннары, монда туды, монда үсте Башкортстан татарлары. Шушы илдә, шушы җирдә шатлыклары, ахзарлары, ни күрсә дә монда күрде Башкортстан татарлары. Сибелде дә, тибелде дә, кем дип кенә ата алмады. Барыбер бар әле, бар Башкортстан татарлары. Моннан соң да татарларны татарлар дип атарлармы? Сез үзегез ни уйлыйсыз, Башкортстан татарлары? Тарихта күп күрде алар бу дөньяның тираннарын, шулай да сакладылар, сатмадылар иманнарын. Татар телен бер нинди дә тегермәннәр тарта алмады. Наҗар Нәҗми дөрес әйтә, Башкортстан татарлары. Бездән соң дуслык хакын, халык хакын хакларлармы? Ата-бабаларыбызның өметләрен акларлармы? Үз сүзләрен, үз йөзләрен бездән соң да сакларлармы? Кирәк чакта үз телләрен, үз көннәрен якларлармы? Әллә тарихыбызны да җиргә салып таптарлармы? Сез үзегез ни уйлыйсыз, Башкортстан татарлары? Чәчәк атар ватаннары, имин атар алтаңнары, булганнар, барлар, булырлар, Башкортстан татарлары. Кадерле дуслар, әгәр дә Башкортстан татарларын күрәсегез килсә, карап калыгыз. Аларның берсе салават, икенчесе рәхмәт, кадерле дуслар.
Ана қадірлі, ай, салават тағын бір шибар екен. Алла. Ана. Eyde gittik. Ne? Kстати, kişi oturağa geliyor mu? Kişi oturağa. Söyleşip yatırırız. Мен әлі әкел кетесің деп тұрам. Мына жамағат қазір тағын бір Башқұртстан татары сахна артында шығарға бек ұялып тұра. Мәликеден де еш, мәликеден де güzel. Башқұртстаннан келген салаватның яқтар салават ап шығарап. Ұялмасын енді келген, шақырған салават абысы. Әйді. Мына Башқұртстан татары салаватның яқташы почти пионер вожатые. Халқыбыз күңіліне өтіп кірген, кіртмәсәләр бәріп кірген халық жыршысы Хәмдүнә Темірғалиева. Ömrüm boyu güttüm bu süyüne Yazmışımdan sırap ilmerim Sarı güzde sabırına gittim Yazlar jitse güttüm dilerim Soңғы süyüdür bu Soңғы yolsun Ağatlanmaz sihri ildeler Soңғы taşqındır bu Soңғы süyüm Şam ermezlidir bu qəhlər Yollarına şəşək qoyub gittin Gidersin deyip bütün ömürge Bayın uğrundan tutup yapmadıktın Bəxit bağalmamlı dirirge Soңғы süyüdür bu Soңғы yolsun Ağatlanmaz sihri irdeler Soңғы taşqındır bu Soңғы süyüm Şön ernemezlidir bu qəhlər Şəşəklərdən bir şey görüb getdim Bir bəlirgə bütün ömürgə Gidəm demə, etmə, gitmə Andi yara sorma bağırgə Soңғы süyüdür bu Soңғы yolsun Ağatlanmaz sihri
Жонарыма сүйме Лотага Атаклы баянчыбыз, көп жырлар авторы Фәрит Хатиповның Тәсиме Халәф сүзләренә иҗат иткән җыр яңгырады «Соңгы сөю». Инде, хөрмәтле тамашачылар, менә инде ничә көннәр эшлибез. Салаватка рәхмәт. Үзенең концерт программасына кунак итеп чакырды. Һәм Дин апа килеп җырлап китәле, кунак булып дип хөрмәтләп, Алланың рәхмәте яусын. Әле булар янында чыгып җырларга да дулкынланам, күптән сәхнәгә чыкканда юк бит әле. Инде үзе бик яхшы каршы алды. Аның ишетеп беләсездер инде, попугай бар бит сөйләшә торган. Аның белән генә килешеп булмый. Яратмады беренче көннән. Ерак сәфәргә затып кына тора мине. Иди гына ди. Инде концертлар бетүгә дуслашып булса ярый. Бүген дә бик шәп каршы алды. Хорош катса дигәнем, давай пой ди миңа. Мәсәл сезнең күңелегезне күтәрер өчен сөйлим. Хәзер ата-бабаларыбыздан калган әткәйләрдән, әнкәйләрдән, аулагыларыбыздан калган матур җыр җырлыйбыз. Киттек егетләр, һоп! Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Пермь өлкәсеннән кайткан яшьләр өчен язылган җырыбызны җырлап китәрбез. Ышандым. Ышандым сүзләренә, карадым күзләренә, ышанды йөрәккә инде яратам дигәненә, карадым күзләренә, усалма йөрәгемә, шын күңел яратмагач тимәшеп сәрмә, карадым күзләренә, усалма йөрәгемә, шын күңел яратмагач тимәшеп сәрмә.
тіледім сиңа бар язмышлар, шул язмыштың бәрісі болмағаш. Күзләріңнән күземді алдым, сені көріп көңіл елаған. Бағаламам күз яшілерін, еш жақты тамар тағы. Жүрегімні үтіп ала, сыңғы қарашың жанны. Бағаламам күз яшілерін, еш жақты тамар тағы. Yüreğimde üdü bala, sıngı qarashın canlı. Diktiledim sana var bəxtlər, Berse bulurman deyip yurağaş. Hislerimde senin yanına uşak, Jingil bulup gide uylağaş. Bağalama göz yaşlarım, nişaklı damar dağın. Yüreğimde ütüp ala, sıngı qarashın canlı. Bağalamam göz yaşlarım, nişaklı damar dağın. Yüreğimde ütüp ala, sıngı qarashın canlı. Diktiledim sana var yazmışlar, Üzümsün arpanat kalganda. Көңіл әлі хаман үмітінде яна, Қарашыңны күтіп мұңлана. Бағалыман күз яшілерін, Нишақлы тамар тағын. Yüreğimde ütüp ala, Sıngы қарашың жанны. Бағалыман күз яшілерін, Nişaklı tamar tağın. Yüreğimde ütüp ala, Sıngı qarashın canlı. Bağalmam göz yaşlarım, Nişaklı tamar dağın. Yüreğimde ütüp ala, Sıngı qarashın canlı. Bağalmam göz yaşlarım, Nişaklı tamar dağın. Yüreğimde ütüp ala, Sıngı qarashın canlı. Yüreğimde ütüp ala, Sıngı qarashın canlı. Sıngı qarashın canlı. Hürmetli dostlar, Erecerlağan jır Halidin Akatov köyü buldu. Kadir jarlası jarabız. Ay etsen de bu jarın ismini etmesen de, etsen de, şunu bilmeyeyim, 50 jarlar jarladığında, enkeler turunda, toğanyak turunda, siyasi jarlar, mekabbet turunda, ayrıcı turunda, mında jarlağan jığıydı. Yine Kadir sağlağız. Jarını yazdı Orabir Timirbayev, o biri bezadır indi, o pıtlı kişi. Afir jarlayın, jarla deyip soradı. Azgınlar jara. Seni akırıp kılma. Seni bu sindine kadar özü turunda jarlayken biliyor musun? Ben Alfred için jarlayayım. Ama işte o soradı. Kimler etken birligine bola deyip yaratıp, yürekkeyin irkin bulsa, mengni bola qaratıp, gen arasın, almirasın, al suun, tuda, suda şunu jarlayın. Gittik, Alfred için jarlayayım.
Yüreğin irkin bulsa Mende bulla qaratır Gidarası gülgünesi Almirası valsı Kullarına basam inin Yüreğimden yarsı Gidarası gülgünesi Almirası valsı Kullarına basam inin Yüreğimden yarsı Kızlar bulun şeşegidey Birsinden birsin matur Birsin günne kaldırsan da Gınak buladır kebek Binarası gülgünesi Almirası valsı Şularına basam inin Yüreğimden yarsı Günde bir kızını uzatı İnişe ol yaşakta Biravnegine süyersin Girip baksan parmakta Gidarası gülgünesi Almirası valsı Şularına basam inin Yüreğimden yarsı Gidarası gülgünesi Almirası valsı Şularına basam inin Yüreğimden yarsı Yok, mınakı mı? Sana bitirip bulma 100 üstü. 100. Gidarası gülgünesi Almirası valsı Kullarına basam inin Yüreğimden yarsı Kullarına basam inin Yüreğimden yarsı Güzel rahmet. Kıstati birlikte olgan vakitte 13. şöhret, 13. şuurunda kadar tek kişi olmuyor. Ellendi sihriz, sonlar deyip, korkayın ettiği, soyuverni kişiler de köpeydim. Üzümde şunday. Lakin bugün bizden bu konsertte 13. şöhret, 13. şuurun en bakıtlı orunlarının birisi. Anayında elbette gün sayın bir priz. Alexander Eltada firmasından şunday kişkine gelip isterek. Çünkü bu bakıtlı samlarga değiş. Marat, cıgırıp güne. Var bittin mi? Allah. Ana davay. Boşqa bit, u boş harakatlan. Qovanım. Rahmet. Hürmetli tamaşaçılar. Mana kimgina yo'q bugun konsertda. Tatar tilinde değil, hatta Urus tilinde bek naşar biluvchi do'stlar o'tira. Bugun zalda 3 do'stim bor. Endi sportda Allah o'rnina ko'radilarni. Qaysi bir sportchilar, ular uchisida Latviyadan 5000 шақырым жер өтіп келгендер шошы Татарстанға құрмет етіп гонкаға. Огес, я сейчас самое интересное будет, я буду говорить по-русски. Потому что я говорю по-русски примерно как китаец по-татарски. Ничего не поймешь, но я постараюсь. Но залда 3 киши бар. Аның бірсі Андрес Витманес, икенчisi Витлс Зауберис, üçüncüsü. Bugünkü günde hele 2000 yılda hele netice bulmadı, итог yaşalmadı. Bugünkü günde действующий чемпион Европы Угис Траубергес. Bunlar indi en zor kişiler bu, Европа чемпионları. Şu an göre Угис, если можно, выйди и посмотри на татарских девушек. Отсюда лучше видно. Да? Может выйдете? Да, ребят, давайте. Виттелс, пожалуйста, все троем, потому что правда, наши женщины любят армян, конечно, больше всего. Но еще латыши латыши еще не видели ни разу. Это самые прекрасные мои друзья. Сразу приз в студию. Чемпион Европы Угис Траубергес. Спасибо.
Угис. Спасибо тебе. Вот, мы, конечно, призы безвозвратно, но жаль, что девушек, на приз можно, конечно, девушек, конечно, ну, это потом. Вам большое спасибо. Они проехали несколько тысяч километров, не столько таможни, столько там, скажем, границ. Это уважение и дань к нашей республике, к нашему президенту и нашему народу, считаю. Вам хорошо, вы вот ушли от Советского Союза, а мы остались тут, понимаешь? Так что, ну, стараемся жить отдельно своей семьей, и неплохо получается. Но я завтра Алла берсе вам покажу. Алла берсе үйретемін деп бұларға. Алла берсе, это значит, Бог даст, ну, у кого Бог, у кого Аллах, безлик Аллах, короче. Спасибо вам большое. Завтра я вам покажу Бауман, там красивые девушки, очень красивые. Спасибо. Бұл жігітлер ұзған жылда Европа чемпионатында Илхам Рахматуллин һәм Айрат Шаймиев белән таныштылар, дуслашканнар да. Инде хәзер килделәр, нигә 30-нда, пожалуйста, килегез. Бәрәбез буларны. Менә бит тел белмәгәннәр дә әйбәт бит. Бар да күп белсәң, башкаңа ортырды, күп белмәсен дә әйбәт. Пожалуйста, угиз түгел, угиз. Знаешь, угиз, не обижайся, но это твое имя, значит, это, но это неплохое животное. Угиз, это значит, угиз, это бык. Но не тёлка же, в конце концов, нормально же. Ладно, без обид. Альфред мне говорит, ты случайно не ошибся? Я говорю, нет, конечно. Он тоже такой же. Но вот это настоящий угиз, конечно. Это по кличке секс-бомба. Он взрывается каждый день и заражается каждый день. Но зараза деген сөз түгел, заряжается, значит, заправляется деп тұрам. Мен бит татарын меңа 50% скидка положено. Біріншіден, мына бүгін сіздің қызметтендірі, мына бүгін 2 экран алдыларлар. Анда сізге инде караоке стилінде де эшләделәр. Якын болсын, шәйнәп, тұрмадылар сізге, якын болсын, жайлы болсын деп тырыштылар. Біздің операторлар группасы Илшат. Аларның жетекшісі Талғат Гилманов. Аның бір туған інісі Мирхат, абысы Мирхат Гилманов. Мында отырабыз Илдар деген достыбыз, Барс медиа фирмасына. Ана отырабыз, яқты түшекетіміз Марс. Мынанан Сникерс дейсен, онаса Роберт. Марс, Роберт, там башқа Жанна, башқа егетлер, Нияз деген егеті біздің командасы мында яқты түшілер. Мына мұнсы енді шулық шалды егеті Зиннур Сағитов. Мұнсы Қозан егеті Рүстәм Баширов, гитарист. Мұнсы өзі біздің үгіз. Альфред Якшимбетов, Альшайский, Татарстанның от қазанған артисті. Мына бұл жігіт, мені бұтырған мәді, Татарстан тортысымақ әйбір ясап үске. Мұнсы ең шоян егіттер біздің бірісі Илдус Шаймарданов. Мына мұнсы Гүзәл Нұры Ахмет, Өзбекістана келген татар, Аллаға шүкір, кейуге шығып ятамынсы. Мұнсы есімі Гүлнара, мұнсын пәка кейуге бермейбіз, çünkü достойный күйеу жоқ. Ғамелі кейуілер сымақтыры сәкінге беріп мұны бейтін оларына. Мұнсы Гүлнара, Нижневартовск. Мұнсы Башқұртстанның от қазанған артисті Роберт Тимирбаев Фәридушкин. Альшаевский, Альфредтің бір классташы, досты, бажасы, в общем, тоже шумдай ғугыз. Ең білікегіне, ең таланты Башқұрт халқының, ең таланты жігітті Миннеғалеу Дәулетбаев. Шиләбіна келген татар, Шиләбі татары қауқазында Марат Нигматзянов, Ақ негір, Өзбекістана келген татар егетті Илдар Альбеков. Әлшай райының, Илшар райында туып өскен Башқұртстан татары Риф Резванов, өзіміздің шақсан фотохудожник. 13 сентябрда бір секретный не боламыда, бір концерт шошығасы таң қабаттаны. Çünkü Рифнің мақсус біздің тұрда, біздің театр, біздің язмыш, тұрмыш тұрында, спорт тұрында әшлеген фотовыставкасын бола. Зенақы келегіз, пожалуйста, бұл егетінің ішіне соқманығыз. Анан енді, мені мұнда орта отырған жігітлер, конечно, бұлар не татар, не латыш, күршілер, теге халықлар. Әрізірек ұрышашылар жүрмейді, оңнамайлар көбірек. Вот самый крайний
один из прекраснейших музыкантов нашего города, то есть вашего города, города Набережной Челны, Валерий Филиппов, саксофон. Вставай, вставай, деловой такой, вот так. Валерий Филиппов, саксофон. Мен аның белән әрәдән тора, трамболерда уйнаучы. Тромбон. Я думал, трамболер. Сейчас у меня после таких людей только в голове все о машине. Трамболер дерсең әле. Озакай жигите, тромбонда уйнаучы жигите без. Рамиль Ямилов. Рядом с ним руководитель этой духовой группы, прекрасный, великолепный человек и великолепный музыкант Владимир Завьялов. Аның белән рәттән торучы музыкант Башкортстанның Учалы районыннан по кличке Амбал. Кстати, вставай. Ты уже стоишь. Ты уже стоишь. Гадель Билалов, Башкортстан, Учалы. Садитесь, пожалуйста. А ты можешь постоять? Никакой разницы, стоишь, что лежишь. Так, беттигізмі, бігерек көпсіз екенсіз. Театрның администраторы Эльсияр Халисовна, ярдәмчебез Гүлшат. Мұнда енді театрның қойчасы Шамил Зинурыш, бик зор ярдәм көрсеткен кішілердің бірсі бізге. Бүгін шулай залда Зариф Галеевич, Самтел фирмасының генерал директоры бүгін мұнда. Мұнда Алмаз Холдинг деген реклама тұра, яқын там Гаранат магазиндарында кірсәгіз, бүгін сатқан, бүгін құлығыза болған билетлер сізге 5% скидка бере. Бұл шайыру түгіл, шоңа көре билеттеріңіз зейнехар ташламағыз. Бұл генерал директор Фүлін Фагемеш Гумировның тіләгі 1 сентябрға текілім, 5% скидка. Барығыз, алығыз, меңа не жалқы байнықы бейт. Алығыз, алып қалығыз 1 сентябрға текілім. Яра, рахмат тесін, сау болсын. Үш бүгінгі бітмей тәгдәшесіміз бар. Азғындар турында жырладық, бәхәпәт турында, айырылышу, табышу, қауышу турында жырладық. Әгер де бір тапқырған тоқтап, Ирләр есімінен Рамил Сейміміне келешесің ме? Рамил Төхватұлы менің ең яқын достым бүгін, ең популяр артистлардың бірісі Кемал театрыныкі. Әгер де бұлай деп етейік, бір тапқыр тоқтап, өзіміздің яқындарыбыздан, халәләрімізден, иптәшләрімізден, этик яқын кішілерімізден ғафу өтінсек, бұл әлбәтте ирсізлік deyip болмас еді, бұл ирлік deyip қабыл етер керек. Бұлай деген, рәнжіме жаным бүрік, ғайбім болса кешер. Юғалдың иркем, салдың сағыз зарыма, қауышу язым юрыма, кәкіп тауышларыма, рәнжіме жаным бәрі, ғайебім бұлса кешер, үзме үмітлеріңіні, жүрегіңді сақласын. Rəncimə canım verir, qayıbım bu saat işer, üzme ümitlərini, yüreğində saklasın. Cevap xatlarım paylaştı, o aralar hadsiz yırar. Yazın qaytqan quşlar kerek, uçup qaytırsın sıma. Rəncimə canım verir, qəlbim bu saat işer, üzmə ümitlərini, yüreğində saklasın. Rəncimə canım verir, qəlbim bu saat işer, üzme ümitlerini, yüreğinde saklasın.
Hasret yuğaldın yürüken Saldın sağır sarına Kavuşu yazın yürüyümün Kekuk kavuşlarına Rencime canım beri Gaybim bu saat kişi Ne ümitlerini Yüreğinde saklasın Rencime canım benim Gaybim bulsak kişi Üzme ümitlerimi Yüreğinde saklasın Rencime canım benim Gaybim bu saat işer Ne ümitlerini Yüreğinde saklasın Yüreğinde saklasın Tavınlarda düz işler köp Tavınlarda düz işler köp Baygı kilse düz girer Şın dostlarına yalganından Şın dostlarına yalganından Ayırır ışın düz girer Hey dört bıçamaklı üstellerine Halvarda, ömür barda, görüler şıp yaşı gele, görüler şıp yaşı gele. Tabınlarda yattı şıray, tabınlarda yattı şıray, dostlar işin uğrunu var. Soğunmasın, kesilmesin, soğunmasın, kesilmesin. Bizi jıyası rızıklar. Hey, dört başımaklı üstellerine. Hey, tugara gitti gari. Hey, kış halvarda, ömür barda. Görüler şıp yaşı gale, görüler şıp yaşı gale. Tabınlar mul, kungüller kür, tabınlar mul, kungüller kür. Gelir günlerimi veren. Bulsaydı ömürlerde, bulsaydı ömürlerde, üstellerde tugare. Hey, dört başımaklı üstellerde, hey, tugare gitti gale. Hey, kış halvarda, ömür barda, görüler şıp yaşı gale, görüler şıp yaşı gale.
Pışımaklı üstellerine hey Tugara gitti gele hey Kış hal barda ömür barda Görüleşip yaşı gele Görüleşip yaşı gele Pışımaklı üstellerine hey Tugarak iti gele hey Kış hal barda ömür barda Görüleşip yaşı gele Görüleşip yaşı gele Görüleşip yaşı gele Fransiyada uzdırılgan Kurşak tiyatrlarının festivali laureatlары, Qozon Kurşak tiyatr artistlari, Yuriy Shuktiyev hem Tatarstanның ot qozongan artistkisi Nataliya Yegorova, Hamduna Timirg'aliyeva, Farida hem Robert Timirbayevlar, Malika, Tatarstanның xalq artisti Salovat, Femsi Zakirov hem G'ami Esxadullah isen sağ bolağız, baxtli bolağız.